Dobrodošli na kanal Cook Bake Decorate. Danas pripremam vege pastu. Prvo što treba da uradite pre nego što krenete da pripremate ovu pastu jeste da potopite indijski orah sa toplom vodom. Ostavite ga da stoji sa strane dok pripremate ostale sastojke. A potrebno vam je 1 glavica crnog luka i 2 čena belog luka. Tanko iseckajte crni luk, a beli luk iseckajte na sitne kockice. U tiganj sipajte susamovo ulje, potom dodajte crni luk i sotirajte nekoliko minuta dok ne omekša. Kada crni luk omekša, dodajte beli luk i pržite još nekoliko minuta. Sa vodom prekrijte luk i potom dodajte vegetu. Ostavite sa strane da to krčka dok vi pripremate sos. Procedite vodu iz indijskog oraha i dodajte začin. Ja sam dodala prah od sušenih vrganja, biber i so. Sipajte bademovo mleko ili bilo koje drugo biljno mleko po izboru, toliko da prekrije indijski orah. Onda sameljite sve to lepo dok ne dobijete glatku i homogenu strukturu. Šerpu sa vodom stavite na ringlu da prokuva i potom dodajte testeninu po izboru. U vodu za testeninu obavezno dodajte so kako bi testenina bila ukusnija. U luk dodajte oko 200 ml pasta vode. Kada ste lepo sjedinili indijski orah i luk, dodajte špagete i lepo promešajte. Uživajte, prijatno!